ayisiyo imicabango yenu netindlela tenu akusito tindlela tami kusho Simakadze. Njengoba imvula nesithwathwa Njengoba emazulu aphakeme kunemhlaba kanjalo netindlela tami tiphakeme kunetenu nemicabanga yami iphakeme kuneyenu. Njengoba imvula nesithwathwa kwehla kuchamuka ezulwini kungaphinzi kubuyele kulo kungakawuniseli umhlaba kuwende uhlume uphinze uthele titselo khona tewuthela inhlanyelo yemhlanyeli nesinkwa saloyo lodlako linjalo ke nelivi lami leliphuma emlonyeni wami lingeke libuye kimi yabayaba kodwa liyawukwenda lokho lengikuhlosile lufeze umgomo walo lengulikhiphele wona. ake ukhulume namhla uthi livi laSimakadze ngeke libuyele kuye lingakawenti umsebenzi walo esimeni sami. Livi laSimakadze liphakeme, livi laSimakadze linemandla litawuwenta umsebenzi leliphumele wona empilweni yami. Lamuhla ngibheke kubona livi laSimakadze lenta umsebenzi empilweni yami. Baba ngcwele siyalemukela livi lakho Nkosi lekuphila Simakadze aliwente umsebenzi walo kithi. Lokho sicela ngekukholwa Nkosi ukuthi vele kutawukwendeka egameni laJesu Kristu leNkosi. Amen. Praise God. Ake ngikhulume ngale magama lathi tindlela taSimakadze tiphakeme kunetindlela tethu. Imicabango yaSimakadze kayifanani nemicabango yethu. Ngicela ukuthi sesike sibukele ukuthi Simakadze mbamba ubheke ukuthi thine siphile njani. Simakadze ufuna siphile ngale ndlela lemiswe ngubani nguye. Sine sibantu bazalwane kuyendeka lokho ukuthi inhlitiyo yakho ifise konke ukuthi kungaze uthi labantu labaphoqana nawe ungathi ngoba bona nje bayafa nje lambi kwakho nyano. Na Davide kwake kwamfikela lokho wabhala lihubo ngomedulo wabhala lihubo laka Psalms 1 kodwa ngiPsalms 35 yini athi Simakadze phikisana nalabo labaphikisana nami thatha lwani nalabalwa nami thatha sihlangu sakho lesincane nalesikhulu koshula umkhonto wakho baqhoshe abeva buhlungu uhlukubedwa but Simakadze akasiko lokho. Ake ngikuside kancane labanye abantu nje ngase sabuvala nebufakazi thine lapha asisafuna ukuthi abantu bafakaze kanzi phela bufakazi buyamsida nalona lo nekungabathi ukuthi akavele itente kaletinto sibuvaliswa lokho sibakwesiye isikhathi abantu ukhanza ukuthi abasakwazi nalokufakaza ukuthi yini baphika nje ukuthi umfundisi imsibi kude lokungentiwa ngumfundisi imsibi wentiwa ngiJesu and Jesu akalufunda udumo lwakhe alusherishe nabomfundisi imsibi uthi yena ludumo lwakhe akalusherishi nemuntu ngayalwa ngibabe mina wangisita baba wangisita wamsita wasibantu ngeke bahlale bangakudumisi ngoba babone wena abakamboni Simakadze kanti Simakadze usebenzise wena wasikodwa wena be careful ngesikhathi bantu bakubonga bese usuka nothatha lo ludumo wenda engathi lwakho uthi litakuphihlita aluhlali kumuntu lufana neacid luyabhihlita wathi uyakubhihlita amasinyane bathi amakubonga bokushona phansi ulumikise kumnikati ngoba kusilo lwakho kude lokwentiwe nguwe. Alibonge igama lenkosi alibonge igama laJesu. Siyavamisa lokuthi
Sibite abantu sithi abafakazi abantu athi uyafakaza umuntu kanti utophakamisa umfundisi utophakamisa umfundisi ayekele kuphakamisa uNkulunkulu lo wenta lutho. Angathi never mos. Samba kanye batawukhumbula bomake shongwe eNew Haven etinkonzweni tabomake ta-August ukhala lomnye nje lo wafakaza nje enkonzweni tabomake bamkhumbula wafakaza bazala sitobonga phela inkonzo angalesithathu siyabopha kube bovu umnyama kubovu haleluya sesibophile ke naye wabopha wase kusemnyakeni lolandzelako wabuya watofakaza sikwendekeni bafaka buhle bufakazi asibazala mbonga uNkulunkulu uyathi lokwendoda lobe kungihlupa nalo mfathi sekufile yena usiyafakaza njalo ngalibhala liphepha abazalwane haleluya ayifunde nataka asafunde nenzaba yetaka ayifunde 24 Taka 24 verse 17 bazalwane sakufile lokwendoda siyabonga bangani bakhe lapha basashaya idandla haleluya libe babopha kanye naye ngoba siyesibophe manje madoda kuthiwa sibophe manje mina ngeke ngabopha mina ngangabopha nalomunye makela asimfundisi asibophe khona kwendobatana lokuthatha indoda yami asibophe mfundisi so yamakhela nange uyamakhela mfundisi asibophe mfundisi ingasukumi kumafuthini hey sabopha manje wabuya wathi mfundisi isukumile kumafuthini kodwa sikaphela imandla asibophe ingafiki etulu ku roofing sabopha hayi mfundisi ifikile ku roofing hey bafundisi i-experience ngibongibuda ngine-experience mina sabopha man hey sabopha man yafika ku roofing asibophe mfundisi ingafulelwa ngaqala mina ngabona ngathi ngase le game lengidlala kwimatima ngase emak ngibona mina ukuthi asiyekelele uNkulunkulu sengibona ukuthi ngathi lento lesiyendako ayisebenzi awusanibonani bathandwa benkosi afika ku roofing yena ulale efrentini lapha ngesheya nayifika ku roofing ishaywe ngema-tiles tiles labovu abuya ngitshele ukuthi ishaywe ngema-tiles bathi iyavulwa mfundisi nini uthi itawuvulwa nge-birthday yalo sisi aqala mina manje ngathi lalela lapha emaka lalela lapha emaka asezayepha emaka asesivule Isaiah 49 verse 8 mvuleni phela ngoba vele nani ngekho kodwa kuyakusida lento ngikutshela yona awuthi na ukhuleka bese ufuna uNkulunkulu ende ngalendlela yakho ngoba unetindlela takhe tekwenta tindo uNkulunkulu entakhe tindlela tekwenta tindo tiphakeme masenta utawukwenda engatelekelela ngaleli verse 1 savula Isaiah chapter 49 safuna verse 8 funza wena mbani naku lokushiwo ngisimakathi uthi ngakuphendula ngiyakuphendvula ngesikhathi sami lengisithandzako nangendlela yami lengiyithandzako nangelilanga lesinziso ngitakuphendula kodwa ngesikhathi sabani na lesenda njani lengisithandzako ngubani lo wathi isikhathi saNkulunkulu asithandzako ngubani lo wathi ilanga laNkulunkulu kwathi ngalelanga asikwale ngalelanga lesifundzele liverse leli ngabona lo make vela kukhululeka hayi vele ngasi nemaki tawulimala sekele uNkulunkulu sitawulimala sinena sitagcina sisi uNkulunkulu akaphendvuli sathanda uthi uphi ke lo uNkulunkulu wena uNkulunkulu wena ngendlela yakhe hayi asimdirecti
kukholwa siyakhula kodwa wenda ngendlela yakhe. Ngalelilanga ngalelilanga leli letawuvulwa ngayo lendlu kwakuyibhede yelo sisi. Wesisi ngwabone lo. Lo sisi maswiphani lo. Angimswiphele sisi. Ngalelo langa kutawuvulwa. Wenda nemoto lensha baba ngoba lokwabo babe. Uyaloyeka. Wenda nemoto lensha la itsekele lo sisi ngwabone lo. Afike yema lapha. Surprise. Bangani bakhe. Shange surprise. But emva kwe surprise kwaphela emalangana nje emva kwa surprise waseyishintsha simakadze leni. Bashayane emotweni lensha. Bashayane ekhaya elisha. Bagijimisana baye emaphoyiseni. Sewuyasebenza simakadze ngendlela yakho. Bashayana bagijimisana ngemikhwa siphelane. Hayi wagcina sithi ngalenye langa wagijima sithi ke yakhe imoto wafika kuqala emaphoyiseni lapha esigodweni. Fika kuqala sithi emaphoyiseni. Asemaphoyisa sesikhathele ngini. Uphike lele ncoshana naye bathi kahleni lamhla amaphoyisa ngiyayivala lenzaba le. Egxobha izoso. Namhla ngiyayivala. Bathi uyivala kanjani? Thulani uyeda. Thathani nakhiya nathi. Nihambe nilenze lo mfati wakhe. Abuye la. Ngiyayivala nje namhla ngiyayivala. Funi nje mina kufa. Ngibulala uNkulunkulu lwamfati. Ngiyayivala namuhla amaphoyisa. Wathi ningamkhulumisi lo babe nithi nje, "Ye baba uthi lo make uyayivala namhla binza umbukele." Basilabo bathi amaphoyisa no hayi sitawuhamba sitamlanza noma ke atamlanza ngale yawo amaphoyisa afika bamlanza ngejipi abafika banza lo make lona lese flatini yakhe ngejipi bathi hey emake ufuneka wathi ini bachama ke nkosami kude awunaqala unani hamba kunalomnye sisi le uthi uyayivala asiyathi ukuthi uyivala njani kodwa ufuna kuyivala kunawe asambe make ihlela dasimakathe diphakeme asangena ejiphini mina ngikoni lutho mina ashayele memfundisi ngithi yebo basangena ejiphini ngingeke ngihamba ngeyami ngithi hayi make ngena nami ngeke ngangena nje ngena ngoba umuntu akakwethemba nawe uthi nami kwangehlela uyakwethemba wagcina ngenile wasefika nje angena nje wasakangena nange yababa uhleli ngale ngesheya nange yathatha uhleli lapha ngesheya wasakangena lo make wathi lo sisi lo emake ngicela ukuthi inkosi yami ungiqolele ngoba utangibulala lo nkulunkulu wakho ngifuna ukuphuma kule nkinga lengathifaka kuyo ngiphume ngiphila lamhla ngiyayivala make thatha nathiya nayo imoto yakakho ithonge imali ngemali yebantwana bakho thatha nathiya tale imoto lela ngaphandle lekhaya kulela khaya lela noma sewuyawukashisa noma wentani angibuyeli unendlela yakhe simakathe yekwentatindlu Your grace, your grace, your grace. Your grace, your grace. I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mighty. You're mighty. You're mighty. Brought me through. Isaiah 48, verse 9.
Thank you, Lord Jesus. ngenxa yelibito lami ngiyawulwephutisa lulaka lwami, ngenxa yeludumo lwami ngiyalubamba ngingalwehliseli kini kuze ngingeti kuticetsa. Ngenxa yelibito lami ngiyakulwephutisa lulaka lwami, ngenxa yeludumo lwami ngiyalubamba ngingalwehliseli kini kuze nginganukunicetsa. Verse 9, lesilombe sithi, for my name's sake I will delay my anger, and for my praise I will restrain it from you, so that I do not cut you off. Ngithanda la ngilandzela ngamagama lathi, for my name's sake. Konke la kwentako uNkulunkulu nalakwentela kona akakwenteli ludumo lwakho kodwa kwentela for his sake and for his glory. Naloku latakwentela kona namuhla lokusimela lola kunetinto leseksimakathe but funa wena bese ulungisa ingqondo yakho ungeti nganengqondo lotengayo ukuthi shangathi mfundisi Msibi ngoba lo uNkulunkulu wakhe sithathandaza eve ngasina ngibuyele ekhaya ngikhanzelo yakhokolo yangoba uyangihlupha ngimkhanza safika. Shintshe lengqondo yakho kahle le ngqondo yakho ithi let your will oh God be done. Akumenteki yami inthando kodwa yesimakathe akwenteke yakho yini na inthando ngoba simakathe nakenta lutho kuwe akalwenteli ludumo lwakho kodwa ulwentela ludumo lwakhe. Ludumo lwakhe akalusherishi nemuntu simakathe. Ngubani ke lo simakathe lesite kuye na? Isaiah 45. Ngubani ke lo simakathe lesite kuye na? Blessed Jesus. Funda mna. Blessed Jesus. Oh, ngubani lo fana naNkulunkulu wethu? Qala verse 1 8 says. Ngimsimakathe futhi uqala ku5. Ngimsimakathe futhi kude lomunye ngaphandle kwami. Kude uNkulunkulu. Kude lomunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngiyakuhlomisa wena ungakangemukeli nje. Khona kuthe uthi kusukela empumalanga kuze kube sentshonalanga. Tive tati kuthi kude lomunye ngaphandle kwami. Ngimsimakathe futhi kude lomunye. Ngenta kukhanya. Ngidale nebumnyama. Ngiletha lokuhle. Ngidale nalokubi. Mina simakathe ngitenda tonke letintfo. Hallelujah. Isaiah chapter 1, Jeremiah 1 verse 12. Uthi ngigadza livi lami kuthi liwente umsebenzi wami. Lalela, mina noma ngawuhlukubetwe ngibani, noma ngawuloyo ngibani, funa livi lasimakathe. Ume evini lasimakathe. Alibonge igama lenkosi. Proverbs chapter 26 verse 27 sheshisa mvanami sengifuna ukuthandaza nyana. Proverbs chapter 26 verse 27. Proverbs chapter 26:27. Lomba umgotsi awumbela we. Ye ngikhuluma lapha nje kunebantu labembelwe imigotsi. Mneke ngikhuluma kahle kudala mina ngikhulunywa. Nalamhla solo ngiyakhulunywa. Shayirona nathi incingo kwaThapha phela ngami. Ngenelana. Kuphela lengikwendako nje ngiyithi inkosi kulaba labakhulumako. Holy Spirit awukhona na ingoma lethi amazwi omlomo wami awunesizindlo senhliziyo baba magwa baba magwa
uthi Davida ngihlole simakathe uhlolisise nemicabango yami bese uyathethelela Nkosi uthethelele nekucabanga kwami lokubi nabakhuluma yento introspection uthi ungakhanda ukuthi right bese uyahlabelela ngoba kawunaqala sewuyekelela kuNkulunkulu uthi lomba umgodi awumbela wena kutawungena bani na asambe mntwana samba nangabe umuntu emba umgodi kutawuhambela lo muntu wekwethiya laba hey wethiyiwe laba lakumbela umgodi ulisimakathe wena ungabenta abangene kule mgodi yabo kuyakugcumukela yena noma bagicitela ngemali noma agicitela labanye ayakubuye emanje kwabo kodwa ayakugicikela kuye asambe mntanami sibuke nangilowa lwembela lomunye umgodi Esther chapter 3 encwadini ya Esther chapter 3 kunendzaba lapho yaHamani nabani na Mordecai le ndoda lengiHamani yenyanya lalela la emhlabeni kunebantu labakwenyanyako Jona makholwane kunebantu bakwenyanyako Jama makholwane kunebantu labakwenyanyako Mbuto makhelwane bebatakuthanza bonke boyimali futhi nabakwenyanya hey ungayenti mistake yakuhlala ucabangana nabo kusingabe bani ngamentani ungifuna ubuta into lenganayo impendulo ngoba umuntu nakenyanya wena ngeke aqele kuwe ukhona okwacela unacela kwenyanya abakwenyanyini kodwa ngeke baze bacele kuwe thula amabe kusesondweni lendvodza lenguHamani yemenyanya lo Mordecai imenyenyele kokuthi yona beseyiloye inkosi yo emakhosi phela nawo emakhosi nawo ayaloya ngonje uNkulunkulu wathi sibowathandaze ngoba ayaloya emakhosi aloyo ngibobona laba lapha kwala makhosi inkosi ithi umuntu akahamba naze tihlathi tale aphinze lo muntu le atiphungule letihlathi ageze ngathi wena nje ugeza ngamathunzi nomnyama ufuna kwendaka wofa ngabantu bathunzi nomnyama webantu katana bayilole ukuthi bahlohlala ngalabanye bahlebela abanye bevakala enkosini bayilole inkosi lokwendoda lokhu kwaye enkosini kwafika kwathi Nkosi kunesive la lesikwenyanyako wena asikuhloniphi futhi asenti imithetho yakho asinendzaba nawe hey Nkosi makukuhle bayishiye etandleni tami ufuna kubaqedza nya yasi Nkosi yenta njalo ngoba beyiloyile yakhohlwa naye ukuthi Nkosi yabantu phela nasebaqedza nya ngoba inkosi yabantu Wasikulungile Nkosi sayina kodwa sayina yasayina inkosi ngoba nasebayiloli inkosi yasayina nje sayina Nkosi yasayina yasaseyisayinile inkosi yaseyithi le ndoda la enkhondweni yayo hayi mani uyabona ke lelisu lami leli ngoba inkosi eyivumile angisi ngibabulala bonke labangemajuda but angiqale ngalo ngihlekise ngaye noMordecai awuqala ngaye ngento enjani uyalona silaba nje kunebantu abafuna ukuhlekisa ngawe wena baplane ukuthi sithi kwala le ndvodza kube sekuhlekiswe ngawe bafuna ukuhlekisa ngaye bayabutana nebangani bakhe utawuhlekisa ngaye kanjani uthi ngidamlaya tawuhlekisa ngaye manje ngiyamthanda uNkulunkulu lo lesimkhontako uyenta kokuthi imbe ngikwathi ngimi nebubi ngiyabuvumela benteke kana lokuhle futhi kudalwe ngimi nalababi bami yathi silaba futhi uNkulunkulu bakhe ujezisa ngabo usebenzisa bona nakajezisa
awukake emuva wena sikhuresi inceku yami wakwaba likholwa nini khuresi kunze lehedeni khuresi ngila ufike khona uthole khona leligama lethi my servant i-servant inoma ngayini la ngayisebenzisa uNkulunkulu wathi ngamsebenza dasakateka tincwadi dasakatele tincwadi yafika indzaba kuMordekhai wathi Mordekhai yini lengangiphephisa nyalo la hayi wena lalela la yekela lokho singabe bani ngamendana funda wena mfana mfunda awufunde nange-Isaiah utawubuya lapha funda naSisililo chapter 3 awunawe mfundise amavesi akho maningi boyaphi kanti noma lapha kusendaweni yawo ungaya esibhedlela bese uthi nawe emaphilisi maningi boyaphi isibhedlela kusendaweni emaphilisi la kusendaweni elivi la awusanibonani bathandwa benkosi sanibona bathandwa Sililo chapter 3 sitshela wena ukuthi bayohlala bakwenyanya abantu ngoba abaqeli kuwe ukwenyanya siyenyanywa nje kude locelekisi funza wena 52 labo lebebathi Satani ngaphandle kwesizathu labo labebathi Satani ngaphandle kwesizathu bayangidingela njengemuntu nakadingela inyoni babengidingela njengenyoni hey wena uyadingelwa but kude sizathu awususibuta sizathu wasuka Mordekhai buyela kuMordekhai wena mba wasuka Mordekhai wathi no nyalo ngoba nakuvele sekubhaliwe kune date lethi siyahamba yini lengitawuyenda manje wathi nakathandaza amongcwele wathi hamba uyokhuluma naEsther wathumela kuEsther usesigodlweni wafika esigodlweni wathi Esther sithunywa uMordekhai wahamba wahlala lapha esigodlweni agcoke emanikiniki kwambona kwaEsther kwathi hambani ninike Mordekhai nathi impahla leti kahle agcoke kahle bo esigodlweni wathi angifuna nathi impahla ngifuna lo tawusukuma kanye nami eme kanye nami kule nkinga lebhekene nemaJuda tshelani Esther ukuthi ngithi mina angabokhohlwa phela kusinaye iJuda nasiko khona lengekhathi naye uliJuda nasifa athi nemaJuda angacabanga ukuthi utawusala yena naye utakufa ngoba liJuda lencwadi lesayinile ithi tekufa onke emaJuda naye liJuda wathi Esther ingabe ngenta njani ke nyalo sengenta njani wathi Mordekhai yenda lokufanele hamba uyosicelela licolo enkosini nguwe loJuda nenkosi kwaEsther kwathi ngiyacela nihambe ningizilele 3 days ninganathi ngisho nemanti nami naleti ntombi lengihlala nato sitawuzila 3 days singanathi nemanti ye wena nawufunza incwadi yaMateyu 17:20 na Marko chapter 9 uqale ku17 lithi lolu hlobo lungephume ngaphandle kwenkonzo yekuzila nekukhuleka uyakutshela shoti ukuthi lalela la lento yakho yokudla January to January njengengomo kunetimo longeke utikhone kunetimo letingafuni udle January to January ngaso ingomo yini kuthiwe ngeke luphume ngaphandle kwalolu hlobo lokuzila nekhulekana letinye izinto letilethwela kuwena uloywa kuzili umthakathi uyazila sithatshela thina abantu betinyawo umthakathi wonke nje ndabe sengisithembe babami uyasakatha azange nje athakathi ngizine sitakutshela senele Satana netinyanga ngoba mina phela ngibuya khona ebinyangeni inyanga iyazila izile ngisho kubona langa izile ngisho ukukhuluma nebantu izile ngisho kubona abantu izilile ukuthi wena uhambe emhlabeni 7 to 14 days ahlele endlini bophile umthakathi ngiko ke kuthiwa lolu hlobo ngeke luphume ngaphandle kwenkonzo ekuzila nekhuleka ningasela ngithini Nkosi yami alsas wasila Esther bafasta wasakasilile Esther wasi Esther nangabe ngingena enkosini ngoba phela inkosi yayiseclusion kwangangena ngaleso sikhathi leso uyadlala wena kuthi umfatla benkosi ngaleso sikhathi leso but Esther wabonakala sahamba embundini kusiliwe kukhulekiwe
yathi manya inkosi yambuka yathi inkosi ngibalo lusegcekeni kwasiwa ngiEsther ungeniseni bo ungeniseni hayibo Nkosi sewe kanjani umthetho hey iculture ithi nakuseclusion akungeni mfati hayibo ngasayikhulumi ngenisa Esther bangena Esther wasayingena Esther yathi inkosi Esther khuluma ngikusita ngani noma ngabe ingcenye yembuso ngiyakunika hayi wena umfati lothandazako wasensa ukuthi this is not a right time was Esther nakukuhle enkosini hayibuye kusasa idzilini lentaba engentele lona ite nenduna yayo Hamani kuphela bafika mohamani bafika na Esther bafika Esther yaphinza inkosi yathi khuluma Esther ngikwentelane aphinze Esther akheshe etulo ezulwini sengakafiki isikhathi sasimakathe athi cha Nkosi ungangithukutheleli aphinze nibuye kusasa Malesikhathi leso ufunda wena mbana chapter 5 funda verse 9 ngalelo ke lithi leBhayibheli wathi nayiphuma etindlela tasimakathe tiphangene kunetethu Jesus lithi wathi nayiphuma lezilini waphuma diva mnanzi hey wena kunebantu labadiva bamnanzi Hamani waphuma kulelo dzili adiva amnandi hayi wena man kunebantu labadiva bamnanzi ajabule kakhulu kodwa wathi nakathi nje dlula embundwini abona Mordekai yaphela injabulo kodwa wathi nakabona Mordekai embundwini wombona ukuthi akamkhothami yaphela injabulo lalela la kunebantu nje labasila babuka wena noma tibahambela kahle tindvo bahamba ngetimoto tingquma konke kuyabavuma kodwa nababuka wena nje yaphela injabulo funa wena besothi ngifihle phansi kwekhaya ngifihle phansi Nkosi yami ngifihle phansi ngiyasingelwa ngifihle phansi Nkosi ngifihle phansi Nkosi yami ngifihle phansi iBhayibheli lisayiphuma wabese uyandibamba phela injabulo wathi bamba uhamba uzofika ekhaya ngibani verse 13 mfana bana afike ekhaya wabita umkakhe eZereshi lebangani bakhe wabalandzisa ngosinyanga takhe timendelani yena inhlanhla yakhe injani yena sowubekiwe soyindvuna nje soyindvuna lenkulu nanyalo ningibona nje kumela mbikwenu nginebantwana labahle labanengi nanyalo ningibona nje ngiphuma edzilini nenkosi bekungimi kuphela songithuka utele linye tindvuna betingakabitwa wasegcineni wasikodwa konke lokho funza phela kodwa noma kunjalo konke lokho akusho lutho kimi kuye kwakungasho lutho as long ngisabona Mordekai ingana kasabona leli Juda leli Mordekai hey kunebantu manti bahambira kahle tindvo kodwa konga kusho lutho inganoni usakubona usaphila but indlela tasimakade tiphakeme awu Jesu ake uthi tipha ngako umkakhe eZereshi nabo bonke bangani bakhe bakhipha siphakamiso bathi yini ungagawuli isigodlo bangani bakhe uyambona ke Esther ukuthi ngesikhathi inkosi icela Esther ucela ngikwendeleni umbonile ke Esther ukuthi usensile ezulwini kuthi usengakabadwa ligodlo ngiyacela njani ungakabadwa ligodlo hayi kahle nini niyangiva yini bazalwane yini ungabadi lugodlo ucedzela wena mbani bakhipha simemetelo bathi yini ungagawuli isigodlo esingemamitha la ngi22 budze yewe lalela lo silanje khona abantu labaplana ngawe
kodwa uyakutshela nje lo simela khona abantu abaplana ngabantu ngami. hayi no mpela baplanile bahlangene nenyanga tabo lamhle ebusuku bebahlangene baplana ngawe Uvuke ekseni ucela enkosini ukuthi Mordekai alengiswe khona. ngoba futhi sive ngawe ukuthi inkosi ila kuwe ivuma konke lokushiwo nguwe bathola ugodo utawuthi nje na ufike enkosini before uye edzilini ucela uMordekai agwazelwe phela egodini Utawuthi na uya edzilini nenkosi Dabu ube ujabulile ujabulile. ngoba Mordekai utabasalenga lapha Leso siphakamiso samjabulisa Hamani. hayibo Ngakho sigo. yeke sabatwa hamba chapter 6 is verse 1 ngabona lobo busuku Kubona lobusuku. hayibo on that same night Kulobo busuku Yekela. abuzange. On that same uyini kuthiwa on that same night so ngalela langa kubatwa lolu godo ngale something was happening on the other side indlela dasimakade diphakeme futhi akufuneki mngomedulu nangabe uNkulunkulu kwawo mangabe uke wenta lokuhle ubone ungabongwa bese uyajoba liBhayibheli ningayekeli kwenta lokuhle ngoba nitawuvuna in due time amen amen kulesinye isikhathi uye wente lokuhle ungabongwa kana hayi kuthi awubongwa nje kwente njani busani libhuku wena mngani kana hayi kuthi awubongwa nje kwente njani unele kwenta lokuhle kwasele ekhaya izulwini kuvulwa leli bhuku kwabhalwa kwavulwa yini kwase kwentwa njani kwabhalwa wente lokuhle awukabongwa ngalelo langa kubatha loluthi ngale simakathe wakhumbula wente inkosi yaba nesidunge sekuseyifunda imilando fundza wena mbani abehlanga buthonga enkosini Kulobo busuku abuzange sebehle ebuthonge. hey wena bayekele mani bahlangane ngawe kodwa ekhaya ezulwini kutake kuplano kuphela ebuthonga ezulwini kuthiwe mbamba angentelwano yamntwana loyo yini la ngentelwa yona kuthula mabese esontweni angentelwani yini la ngentelwa yona kuthula mabese sekhakhatha esontweni Amen. thula mabese esontweni Amen. angentelwani fundza mani Inkosi yabuta yathi Mordekai sambonga ngekumnika mvuzo muni Kwathiwa kude ngalesendo lesi. kwathiwa kude lesambonga Letingceko tathi kude lendelwa kona. Inkosi yabuta yathi bamba ngesikhathi ithi inkosi kodwa lo Mordekai lo wenda letinto letinhle kangaka sambonga ngani busana ligodo lakho manje kodwa lo Mordekai lo wenda letinto letinhle kangaka sambonga ngaleso sikhathi leso abengena Hamani athwele lo ligodo lakhe thatha lapha Hamani uthwele ligodo ithi inkosi ngibani lokhona la ngoba senehlulekile nine kungitshela ukuthi angentelwani ngubani lo lobonga isangweni kanti ngihamani uyabonga Inkosi yabuta yathi kukhona yilomunye wetindvuna tami lo lapha esigodlweni. kodwa ngabonga ngena uthwele ligodo lwakhe Ngaleso sikhathi Hamani abengena esibuyeni athwele ligodo sedunkulu. wena nkosi yami mayekele balithwala Etenkosini Atocela. uthe ucela ukuthi Mordekai alengiswe ensanjeni lesi. sowungeva nje ukuthi ungasina ungena lapha mina ngihamba lapho uyongena sowungeva nje ukuthi ungasina ungena kuthiwe kude yini lo ngasichazela lenkinga kuthiwe nama ngena magijimi shaye kancane kuthiwe nama ngena uyaphi na ude ucela bani Mordekai alibeke lapha ligodo lwakhe bathi yakubita inkosi wena abeke ligodo lakhe ngespeed uyakubita inkosi wena gijima nayo inkosi nembala ngesikhathi efika enkosini ithi yena uye kuyocela Mordekai mayifike embi kwenkosi inkosi ibude yena it's Haman nangabe ngifuna kwenta lokuhle nangabe ngifuna kwenta lokuhle ngentele umuntu ngimbonge
wena ucabanga ukuthi ngingamendela athi Hamani ngubani ngaloyo ngaphandle kwami lehlitweni yakhe asingabe ngaba ngubani ngaphandle kwami athi hawu Nkosi loyo ngamgibelisa ehashini ngamembathisa impahla yakho tebukhosi Hawu Nkosi, ngamembathisa impahla yakho tebukhosi ungamembathisa impahla tebukhosi. lobo uthembethe itolo Lobo utigcoka itolo. umgibelise ehashini la Agibele nelahashi lakhe. lehashi lakho lifake isihlalo sebukhosi lobo usigibela itolo Lifake nesihlalo sebukhosi lobo ligibele itolo. bese kuthathwa lomunye lapha kule tindvuna lapha egedeni Bese kuthathwa lomunye etindvuna egedeni. alidonsa lonke ledolobha hamba memeda Alidose lonke leli dolobha hamba meme. wena ucamba ukuthi ngicambe manga ukuthi abeyiloyile lo muntu lenkosi nakathi ungamembathisa timbahla letakho lobo utembethe itolo wena uthi nginemanga ukuthi abekamloyile aphinza amgibelise ehashini lebe uligibela itolo ulifakwe nalesitulo lesihlalo lobo uyabona ukuthi inkosi senguye lo ithi ke le Nkosi masinyane ke le Nkosi ithi la kuye ke wo ngiyabonga gijima ke Hamani uye lapha egedeni ungilenzele Mordekhai ungilenzele Mordekhai ngalo funa Mordekhai ngalo awukanimuthe kangaka naye makamlanza etanaye abethi naketa naye athi uhlala ukwenta kokulukela lamuhla ngilamuhla lo yena athi kwaphela ngami kwaphela ngami batawusibafa tawuqalwa ngami kanti indlela dasimakathi iphakeme kunedela weta naye wasinaketa naye afika la embi kwenkosi nahlala phansi nje acabanga ukuthi tawuthi inkosi Mordekhai thatha timbahla lebe ngitigcoke itolo ugcokise Hamani weva Hamani inkosi ithi Hamani thatha konke ke lokushito ungashiyi ngisho nakunye wembathise Mordekhai bese uyamthatha we umgibelise hashi umgibelise kuleli hashi ulidonse uhamba umemeda kakhulu hey kanzi ngibani lo simakathe na tindlela takhe tiphakeme kunethethu uphendvula ngeyakhe indlela lentotha yalidonsa leli hashi seyikhala oh my Jesus yalidonsa lentotha leli hashi ikhala buya lapha lekeleni isitulo nami lekeleni isitulo yalidonsa lehashi ikhala Jesus hallelujah yalidonsa indoda yenta njani na bayekele bakuhambele wena kodwa ngiyakutshela mani ufunde mnganami afunde chapter 9 lapho ufunde verse 1 uthi lefika ke lelo langa akuhlale phansi mnganethu akuhlale phansi ngcono ngilethe Esther buya Esther Jesus lefika ke lilanga les13 enyangeni yaAdam okholwayo Jesus hey okholwayo hey
Mordecai ngaleso sikhathi neketholsa asasedule hashini masinaye behlabelela athi ngiyakholwa yahamba lihashi uthi mina ngendluli ufa ngasekuphelile ngawe kanti kusengapheli ngawe ekhaya ezulwini. Haleluya, haleluya. Buya Mordecai kanye nalo, buya Hamani nalo Mordecai. Mayibuya buya Dlamini, mbekele isitulo Dlamini. Mayibuya ithi Nkosi mkhumule, wasinaka mkhumula ayobeka timbahla, abeka timbahla tenkosi nakamkhumula nje aqedza wakhohlwa Mordecai, wakhohlwa Hamani kuthi umenye edzilini, wakhohlwa uhamba wayekhaya kakhe. Mordecai wabuyela egedeni. Wabuyela kuphi? Wabuyela egedeni Mordecai. Wasinakabuyela Hamani nakabuyela kakhe. Wakhanga sathwele umkhono enhloko. Isaiah 41 verse 10 bonke labakubhavumulelako bathe udliwa mahloni bahlazeke, adliwa mahloni athwele imikhono enhloko. Bonke labamelele nawe bathe balide lelide babhubhe baphela. Bamhlangabetha labe bamelulekile. Wathi uhamba ujabulile sekwente njani? Waze lalela. Lo Mordecai lo lengimcitshele lutho. Nyalo sengigijimela idolobha lonke ngihambe ngimemeta ngithi Nkosi yawumentela njena lemthandzako. Mina sengihlazeke ngahlazeka. Bona bathi kuye kodwa uthitela iJuda. Wathi yebo, wathi anakuliJuda ke Nkosi yami sovela uqalile sowuwile. Kanti vele beshito wathi iJuda betasha ngathi bebangakeva. Yewena lenyanga leya itabu sikodwa bokuthi ngumzalwane lo sasimbulane. Bengingakeva kahle bowutheni? Nangabe kumzalwane lo ngadlali. Sowuhambile wena. Abentiwe nje bazalwane. Wathi asakhuluma nabo. Hey lo Mordecai wami loyo. Uyabona lo Hamani wami loyo uyinkinga nami. Wathi asakhuluma nabo babe sebakhona labo buye enkosini. Hey wena wentani la? Inkosi yakufuna lena. Sewukhohliweni ukuthi ubuye edzilini. Ubitwe edzilini wahlala phansi. Wathi nahlala phansi yathi Nkosi, Esther ufuna ngikwendeleni? Yakhuluma na Esther Nkosi. Wathi Esther ngicela nje kusumana ungiside Nkosi. Kube memane kuthiwe asibe digcila bekutabe kulungile Nkosi. Kodwa manje kuthiwe mine impilo yami angife kanye nesifo sakithi singanaqala. Asinakathi ngife. Isinkosi wenteni? Kufebani? Abulawe ngibani? Isinkosi ngibani loyo? Losho lokho. Hey, athi Esther la iceleni. Ninang Hamani sukuma inkosi iqasho. Fala umkhono enhloko. Isikabe kwente njani? Asuke Hamani athi akayocela licolo kuEsther. Afike emathangeni. Nayi inkosi buya seyimkhanzwa ubambela kunga. Hey bo. Yini kanzi? Sewude uhlengela umhlungulu embi kwami. Yini kani?
Dithi tindvuna Nkosi. Sigebengu lesi. Sibate luthi silula ngaphandle. Lukuphi? Lula ngaphandle. Kuthiwe mthatheni. Mthatheni hambani nimthathe. Mthatheni nimphanyeke kulo. Bamtitimisa. Babuya naye. Shaka Pandosia. Worika Pasoya. Lumba umkhosi. Aumbela wena. Kude ungena yena. Tindlela. Tasimakathe. Tiphakeme. Atifani nethe. Hallelujah. Lapha ehleli khona. Aw Jesu. Kunesimanga. Khona. Kunenjabulo. Jesus. uNkulunkulu besolo ngithulile ngitibambile kodwa manje sengisukumile kuhle kwemfathi asuka ngimhelo la ngibona amazulu asukumile kule nkinga yakho lobhekene nayo ngibona amazulu ngasasikwa ngumhelo ayakukumuka athi enough it's enough bakwentile ngathula mina Jesus. Here is the day lilanga lasimakathe lilanga imbinziselo yasimakathe lifikile bonke labangibhela umgodi tawungena bona uthi njengemfathi afikelwa imihelo bengisolo kuthulile solo kuthulile wangathi uyahlazeka kwangathi wena uhlekiswa ngawe kodwa manje sengisukumile sengisukumile asukumile mazulu ngenxa asukumile mazulu ngenxa yakho Rakapasuya. Oh, Chakapasai. Hey, Kapandosia. Jesus. Hey, Ifemanta. Epinjisela. Bongela bempumkotsi. Bambela wena. Nabakichetinzi. Batikichele wena. Tiachika. Oh! Chilo! Babelone manja bonke bohamani labamhambele egameni lika Jesu Kristu bonke bohamani labaqijetinzi batiqijela yena bonke bohamani labembe imigodzi bayimphela yena mina ngiyawubeka sandla wena ukhiphe yena ufake bona lamuhla yaguquka lisondo ebabeli yaguquka lisondo ngegama lika Jesu Kristu awubabuthanisi bantu wabuthanseleleke siyabonga babe moya wakho ungqobile baba wethu longcwele baba kwenyula
labakho bantwana lamuhla. This is the day that we have made. In Jesus' mighty name. Babe ngidawubeka sandla sami ulubeke sakho sakho. Lesakho sitawukhipha yena sifake lo msakazi. Egameni lika Jesu Kristu. Sitamuva bufakazi Nkosi. Takhothi indlela diphakeme simakathe kude longaticondza. In the name of Jesus Christ.